Yeah. Most you there forever. The producer. Q. You shake. Jibo. Tycoon Entertainment. Dirikuvamba mulima mwenje wacho wazima zino zondovuka manditikumbira baba musiba ndiri mudigi andione zvimwe zvacho andizvigone dai ndakapiwa namba dzenyu kare makaona ndakafona ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa makati kunodiwa vane matarenda ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa siya kutaji kwevanondingawani mozisi akarova pungwe ari mubasketi David akativita Goliati Jona akamezwa nefish asamuna kuda kumukazika mtishi toti Danieli mukombari na chumba baba pana yakaluma saka zondofamba ndiri ndega mzira makava akazondiruma ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa makati kunodiwa vane matarenda ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa siya kutaji kwevanondivenga ndiri kufamba mulima mwenje wacho wazima zino zondovuka manditikumbira baba musiba ndiri mudigi andione zvimwe zvacho andizvigone dai ndakapiwa namba dzenyu kare makaona ndakafona ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa makati kunodiwa vane matarenda ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa siya kutaji kwevanondivenga sisi akarova pungwe ari mubasketi David akativita Goliati Jona akamezwa nefish asamuna kuda kumukazika mtishi toti Danieli mukombari na chumba baba pana yakaluma saka zondofamba ndiri ndega mzira makava asazondiruma ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa makati kunodiwa vane matarenda ndiri kufamba shuwa maiwe ndiri kuenda ndiri kufamba shuwa siya kutaji kwevanondivenga amulima mwenje wacho wazima zino zondovuka manditikumbira baba musiba ndiri mudigi andione zvimwe zvacho andizvigone dai ndakapiwa namba dzenyu kare makaona ndakafona